السلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هراي بابرابي تدوبي إنيني رابي إجانغا ناكوبي هراي هنده دم فوتي كجولير دميدن دو مسجد عباد الرحمن wonde nder Europe, Belgique, précisément Bruxelles, tentini ka quartier wiyete don do Laken. Haray ko fottini en do hande inchallah ko fi jonni tugol résultat ji faybe meden fuddinobe jangugol ga e juude meden ka dudal do jogande may mois de septembre ha hande le 36e mois 2024. Haray hiden jogi ga faybe wombe jangude do ben faybe temedere e faybe sappo e njow woni jangude do. Ara yibe jangude do aseweje den fu e alaaje den fu woni samedi et dimanche be fuddoto e 10h be janga do ha e midi 15 samedi et dimanche. Ara faybe meden men ga hara yibe jangude inshallah qur'ano hibe jangude kadi tafsir be waday firo seeda towube ben hibe jangude kadi fiqhu kadi groupeaji din fu be waday kadi tawhid hibe jangude kadi sira e hadisaji nelaro din sallallahu alayhi wasallam be jangay kadi lugha arabiyya on hala arab kan seeda fi wawugol sellingol kalfeden hibe jangude kadi hala meden kan hala pula hara ko dum do wona e jangede ga. Haray wombe e hoore o nokku ka wonden do haray ko be wontire be ka sengo nyamo an do Alhaji Ahmad Tidiane Diallo ko be do Allah subhanahu wa ta'ala on wadi woni sabu fi yen hendo o nokku meden do julirde ka wonden do no wi'e Masjid Ibadur Rahman ko Allah mari joddi yo yobbe ko buri mojude joddi mawmembe be makay hiru aweru se wawi moɓidirgol ɗo fayɓe temedere e ko fawi ɗone kadi hara ko groupe mo mimmi jogi on tun haray groupe jangiray ɗo ñalorma on fu à partir de 13h tawaka e ɓeeɗo haray groupe aji kadi ɗi Ahmad Ba woni jannude ɗi ga hara ɓenno kadi tawaka e ɗo si en totalise fu fayɓe ko woni jangude ɗo kon plus ou moins haray fawyay e fayɓe temeɗɗe tati kono haray naaɓe fu ardata nde wotere fino famora haray jannoɓe mo ɓeeno mari leereji ɗi jannata jangoɓe kadi mo ɓeeno mari leereji honno ɗiyarata jangugo. Haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi haray ka fuɗɗode hitan nden ko min e musidɗo meɗen goto marocain jo wiyeteɗo Moaz wonno ko fuɗɗoduno e oustad Ramadan ɓe anduɗen men imam meɗen on ka julirde ɓeɗe Masjid Bilal. Haray o jiwo meɗen ɗo Ijjatu Diallo haray miɗo toranimo duwa haray kanko ari tambiti haray ka lannugol hitan nen ɗo sabu heɓugol nganto marocain jo jannaynoɗo on ga haray miɗo torani o jiwo meɗen ɗo duwa yo Allah yoɓmo ko ɓuri moƴƴude e joddi o wakkilike moƴƴa moƴƴa simi leeti haray himo ga simi arari kadi kadi few haray himo ga toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkormo dewgal wonnugal nafa e barke. Haray fayɓe meɗen ɓen himo jogiti moƴƴa moƴƴa himo jogi kay niveau kadi fi wawugol jannugol fi honno joni mo wawi wolde haala ko payi koy koye famata ko pulal ngal ɗum no woltake sino ɗaati français on kadi alhamdulillah haray ka kalfe arabu kadi ɗon kadi fa alhamdu wa shukru lillah. Haray ko nde wonno on toɓɓere aradere nde jon noon ɓawo ɗum ɗon en weltaniki Allah jarriborɗo en argol Europe fi kala en ari ga kono haray ɗe yetti Allah juuli e ɓurnaɗo tagi fomo sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nen fo haray kadi weltani mawɓe meɗen ɓen fi kala en ari ga kono alhamdulillah hiɗen jokki dina meɗen kan ɗum ɗon ko nema molanaɗo. Si ɗum ɗon feƴƴi ɓeɗe weltano onon neniraɓe ɓen e babiraɓe ɓen ko sa hoolike goɗɗo a yiɗimo si ƴetta pay kumma jonnamo fiyo jannane haray ko hoole are addirɗonɓe ɗo duɗe ɗe mari duɗe e nder Belgique on fo duɗe 37 38 ka wona e jangede haray kadi mo be ka kala ka faajiraɗa fay konko yo ko jangoy haray ko saɗi ko tooli minen fandude amen nde yo fayɓe ɓen jangu tun kaɓe jangiro yo diina kan hara ko sunna ɓe wone jangude hara yoɓe jangu hawnaki no gasa pay kun jangoya e duɗal goo
hara ko on jannanoytala ñande goo maɗum mi janna ɗo goɗɗo hara ko on jannanoyeyma ñande goo haray fay men ko eto tumɓe janga ka wonɗa o ka wonɗa ka ɓaɗorɗa ɗon dudal wo si tawi ko sunna wona jangede muɗum naɓu fayɓe ma ɓen ɓe janga na innugol tum beɓe hewta ka oustage abdallah ɗo ma ka juulirde laaken yo fayɓe ɓe jangu kala ka newori haray ko hikki ɗon eggingol fayɓe ɓen hina ella hiɗa wawi déménageude ha gayna ittiraɓe ɗo hara ɗo woɗɗanima ɗon na ella kono wata jaɓu hitande ɓe hara change e paykoykoy ka jangata ɗon fayɓe ɓe ɓe jiiboɗo seeɗa no andirɗen noon ka l'école to hitande ɓe sa changaniɓe l'école hitande ɓe sa changaniɓe l'école hitande ɓe sa changaniɓe l'école yehoye ha ella on hande kay fayɓe tigui jiiɓo ko honnu wawata andugol fiyon ɗum paykon ko yiyayi ha ko wowta o jannowo ɗo so daari joni fiyon ɗo ɓe waɗi systéme ji ka l'école fuɗɗoɗuɗo e paykon kon à partir de 4e fayda ko on madame jo ɗo yadata e maɓɓe ha ɓe gayno ya 6e maɓɓe o fiyon ɗum haray madame jo on andi paykon kon capacité makko on e point faible ji makko ɗi haray paykon kon kadi wowti o madame jo ɗo o hulatamo hande kadi ɓe wowodiri hande kadi joni noon kadi sansugol ɗo kadi sansugol ngol wona ella himo wawi jangude ɗo joni hikka tawata e sawa pa o famari few ɓe wawi egginde mo ɗo naɓa e oustage ɗa ɗon kadi essayé kono nden hitande kadi so famiyata ayni ko arata kadi a naɓiroye mo to haray darti probléme ji ɗin e paykon kon e jannoɓen e mawɓe ɓen tigi hande kadi haray difficulté ji komin jogui ga kon ko piiji nan go'o fayɓe ɓe ñande ɓe manki ɓe ari gawo ha ɓe arari few konko janga ɗon fay ɓen hettitata ɗum ɗon hande kadi neniraɓe e babiraɓen etotako andugol ko honɗum jangaga ko hono ɗum ɗo woni ko hettorta on probléme noon no woodi si payi kon kon aroyi a landike mo ko inta vraiment mi tawanoka o wala tefude nenejo on tefata babajo on tefata ko honɗum janga nden ñande e hille ko systéme mo min waɗiri ga on wona wono ka duɗel o andi si tawi ka duɗe meɗen no jangirɗen noon payi ko mbe alluwal mum aray woni windoɗa tanki a arari winduɗa darsement on haray hino ɗon ɗo noon mi waɗu programme ko jangete nder hitande nden kon fof fi a soomi ma min janno won tigui mi arari hatta ko hana jangede kon jange haray ko ɗon mi waɗiri programme o ngal si ɗum ɗon feƴƴi haray mi weltaniki wono mawɓe ɓe moƴƴa moƴƴa ko tawata on heeɓi nden hoolare on addiɓe ɗo torki allah yo allah on dominde miɗen toro mawɓe kadi fof kala yituɗo ella eno wona janirel no yo signal so heeɓi kadi ka ɓuri ɗo kadi ka fayɓe jangoyta yo essayoy kadi ɗum wona probléme no woɓɓe iwray to arda ɗo woɓɓe iwra ɗo yara to ni koye minen mari ɗo dolle liste d'attente habbiɓe fi winde go mo ɓeyo daru ka ɓernde nde walori ɗo wo o nawra ɗon komin tori tu yo fayɓe ɓen jango tanji men ɗi hiɗi ɓitti Europe ɗo moƴƴa moƴƴa kono wata goto innu o mara tan fino fayɓe makko ɓe jangira haray ko perdi molanarɗo si tawi amara tan naɓugol ɓe jangoya nokku goo kono heɓu tan jannaɓe ga suudu si ɗum noon feƴƴi haray komin ɓurata weltanade kadi ko kamɓe jangoɓen kadi jangoɓen kamɓe kadi ɓe weltanama si tawi jogandema e lendi ha vendredi ɓe fina ɓe yaha ka l'école ji to samedi dimanche o kadi ɓe fawta ko bimbi 10 heures hara ɓe hewti ɗo haray kamɓe kadi ɓe weltana fi on ɗum fayɓe ɓen kadi kamɓe kadi fawtare alanaɓe haray minen tori allah yo allah okkorɓe gandal okkoraɓe faamu naftiraɓe gandal kadi koɓe heeɓi e muɗum ko si ɗum ɗon feƴƴi komi sakkitorta toujours ko weltanagol jooma nokkure nden ɗo moƴƴa moƴƴa on andi moɓugol wanowa ɓe fayɓe ɗo e nokku haray wona ko weeli fi sono ɓe haray contrôle ji no woodi darugol ko honno ga wona e jangirede on andi ɓe fijirta kala ko yoniri ɗo paykun e fi sonnaji kono so tawi joni ɓe wawi darade darto joni fi no fayɓe ɓe wawata heɓude no jangira hara hay so tawi contrôle ari hara ko landa ga kon hino timmi haysi timma à 100% mais hara ko acceptable haray on fof meɗen toray duwa yo weltano wonɓe saabu ha wawɗen moɓade ka nokkure ɗo mawɓe ɓe makay hiiru a weeru yo allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude e joddi waɗana ɓe joddi aljanna haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi meɗen jogui ɗo fayɓe faalaɓe seeɗa jangande en seeɗa e qur'an fayɓe ɓen ɗo kadi wona menen woni ko suuɓi min landi ko homɓe janganoyta e neññande qur'an seeɗa présentiɓe ɓen fof mi windi inde maɓɓe on diga ƴetta kadi suratolngol faala kadi wala ka e forcéde minen hadaf on objectif on e muɗum ko fiyo paykon kon suusu ƴettugol konngol yeeso ngu mbattu ko jooɗi ɗo so falji toon ma so faljari na ɗum ɗo woni hadaf on ene o wawa e suusude jooɗo onon ɓe mawɓe ɗo fop
hiɗon jooɗi kanko tun o ƴetta konngol o yaltina ɗon goɗɗum so waawi ɗum noon haray menen komin faani kon faala kon haray timmiima jon noon haray fayɓe buy hino ɗo mo be ƴettay seeɗa nanon mo be kadi ƴettire kadi ka faalira hakkunde worɓe ɓen e rewɓe ɓen haray noon ko udditanta en ɗum ɗo inchallah ko suka meɗen wiyeteɗo on o tekommo goɗɗo inni to men nanaani o tekommo fuɗɗoto Ibrahim Bari haray Ibrahim Bari haray ko suka meɗen pita gongore kanko woni udditande en jangu gongol inchallah o ƴettanayi en ɗo seeɗani e suratu Yunus annabi Yunus ɓe annduɗen ɓe inchallah o jangganayi en ɗon seeɗa ndaron ko woni feƴƴude ga konko woni feƴƴirde haray ko tooli makko inchallahu ka jullere ɗo aray wonɓe darde ɓen aray hino ɗo neniraɓe e babiraɓe e jangganaku ɓen fof inchallah fi jonnitugo résultat ji ɗin ka julirde meɗen masjid ibadourahman yon noon hara hiɗen jonnude ɗo micro on suka meɗen Ibrahim Bari o janggana en ɗo seeɗa e suratu Yunus falyatafaddal. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله. ما شاء الله بارك الله فيك إبراهيم. يا الله يبقى بري موجود جدي إن شاء الله. هذا يهدي النود دون جيو ميدن كدي ماركتي دون فاطمة جالو وجانا ينسيدا سورة إبراهيم. ما شاء الله. wala acci ɗon lawol haray si oɗo gayni haray yo prépare ɗon e Khadija Diallo gueɗal nenan ay baylo mbeɗa mari ga kadiatuɓe boy mo ɓe meme watta noon inde mawɗo mo fi mi waw sendidirde si oɗo gayni kon ɗo woni arde nam Fatoumata Diallo jibinande lagine Mamou. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات
فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. إن شاء الله تركي الله يا الله بارك يا ما إن شاء الله ونيونا قرآن وتيمة هراي كجتو جلو جدال لنا غاي بايلون ستايه موغا أجا كجت بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا من جنجي سورة الضحى. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بارك الله فيك. وما بنعمة ربك فحدث إن شاء الله. بارك الله فيك. يلا نيون هنجا كلوتكم إن شاء الله. آمين يا الله. أنا إنه ده دون كذي كجيتو تكرر ماتكو جدال على إبراهيم غاركي. سيودو فيجي هرايكو بايكو مينتكو محمد كالوكو يالو هراي كانكو هيكو إتادو. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العظيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أليس فما الله يكذبك فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله. شكرا. ما شاء الله ما شاء الله يا إن شاء الله. كجتو. كجتو جالو يبنان ده لبه غاركي محمد كالوكو جالو. كالوكو تفضل مشكورة تولي. ميكرو بانو نو أنا تونك كرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله إذا تبصر سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شكرا. ما شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. هراي دي نودا دون جيو ميدن ما كيتيدو فاطمه رمضان با o jangana yendo seeda e suratul baqara si tawi hara himo ga toli makko ɗo si on ɗon feƴƴoyi ko aranoyta en ɗon ko sukame wiyeteɗo ahmad diallo o waɗana en seeɗa e firo qur'an haray firo qur'an no ga fiqhu no ga tawhidi sira e hadisiji nelaɗen sallah alih sallam ka ɓe noon ƴettuɗen seeɗa inchallah. ko ɗa wonta e ndeɗa fiyo kam. bisimilla banna micro seeɗa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. بارك الله. يلا يقول بوي جودي إن شاء الله. ونوك سورة بقرة. هراي أحمد جالو واردو ورنندو فيرو سيدا سورة ما سورة جديد القرآن إن شاء الله. أنتو ونير. مسودي. Arlo. Aman. Asih. Ayo, wala mo dong ba? Aro fira na ndos ko suratul gotol ma didi inshallah. Wala fi duma faybe heba be Europe do yo fira Quran. Haray ko nema molna do kono. Wala fi ko mo nonko. Naam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. الشيطان الرجيم ميكرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قريش ورد في قريش ينقل بنجنت مكة المكيات مكة ينقل بسم الله القدر ينقل للترين دالة الرحمن يؤمن وجد كفر كابنته الرحيم يؤمن وجد كلاكا لإله وين قريش ينقل إلههم وولد مكة رحلة الشتاء يا رب المكة يدوم والصيف يجيب فليعبدوا ويؤذروا رب هذا البيت جوم الدخول الذي أطعمهم من نبه من جوع إمر بهاء وآمنهم أهل من خوف إمر بفلم. ما شاء الله ما شاء الله. سورة الفيل سمور في موضع جلد مذكر المكيات مكة ينقل بسم الله القدر جنب ولد دفترين دال الرحمن يرمي وجل كيف ركبنا دو الرحيم يرمي وجل بيتون كلاك ألم ترى إياه كيف وهن على ربك دورنا ونيرنا بأصحاب الفيل ومجي الموضع ألم يجعل وذلك كيدهم في مقتل في تدليل ذرهير وأرسل أمولي عليهم ذو مقتل جل أبابيل بوجوه ترميهم بحجارة كاذب من سجيل إنه لوب فليعبدوا فجعلهم وليك في مركون شكرا. بارك الله فيك يا أحمد. هراي den nodda don suka meden inshallah wiete dom Ismail Ba. Masha Allah. Be janga ko fandi o inshallah. Si odo gayni ko arita do Muhammad Biassou hikkoyto dom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل
وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شكرا بارك الله فيك إن شاء الله تقول سمع. أيوة محمد بيا السوق على جبيا ياتي كامل voilà si biya gayni ɗon hara yo prépare ɗon yoweteɗo Salimatu Diallo après artoya voilà may noon to micro bannata ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شكرا ما شاء الله إنه كان توابا يلا جبان آمين يا الله. نعم على سليمة جلو سيوندو غيني على عبد الله جلو تكرم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. صدق الله العظيم بارك الله فيك. جزاك الله. عليكم عبد الله جلو أنت كي كلا جوم شاهد عبد الله لا من دموغا itu عبد الله كرم كوي تولي. نعم عليكم تكراني إن شاء الله. نعم تكرا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. صدق الله العظيم. شكرا تكرا بارك الله فيك. ودي عبد الله جلو. على النودة سكامي دبيت محمد رمضان با. كارا وران. محمد رمضان با. سيودو غيني على يو هبلان عندهم يوم يدعو فاطمة زهراء با كده. سيودو غيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بانتو. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ولم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم
فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا. شكرا. وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا. بارك الله فيك. هاي فاطمة زهراء با ستاي وارنو هنا موضوع jey ɗon wakkili moƴƴi haray si oɗo gayni haray ko woni aranoyde en non ɗo ko jiwo meɗen on Fatoumata Bari kanko e Fatoumata Zahray Diallo. haray ɓe waɗana en ɗo seeɗa ko yowodiri e hadisaji inchallah. ما شاء الله. وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيك. الله ورني ولا باركنين. آمين يا الله. إن شاء الله هاي جيوب ميدن من إلى فاطمة Bari فاتو كان يوم ما فاطمة Zahray Diallo. ستاي بسوداك. Ganda si Adama Arno. Menen halduno goɗɗum ko ɗo noddita Allah. Adama Diallo. arduɗo boma anodda Allah noon aray noon ga salla jayi ɓe gayni ko am voilà mi jonnama ɗo deuxiéme micro on inchallah on ɓannay mo ni moƴƴa fewti noon hara nanto moƴƴa inchallah. aray ɓe ɗo ɓe yewta en seeɗa ko yowodiri e fi hadisaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. joni noon haray ko woni won ɗum ona yo landade question on oya jaabo ka pulal si ɓe gayni ɗum ɗon oya landomo yo addanmo dalil on haray hande kadi ka makuji nelaɗo hino ɗo micro ɓanniron mo ni fi yo men nano moƴƴa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Micro jaray. Wa alaikum salam. Ene jogo sabu pidi jeli jolberte ko sabu pidi nayi. Men nanari question o. Ene jogo sabu pidi jeli jolberte ko sabu pidi nayi. Ko sabu joldi makondi sabu dambe makoɗen sabu jina makokan e sabu ngari makoken. Yara micro. أنا أبي هريرة إتما أبا هريرة رضي الله عنه يرمي دلوني مأبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع لا دلهم بين جنكس ونموت قال بماكي تنكه المرأة لأربع سنة جوب سبجي جناي أجمع لمالها كسب جود مكوكين ولحسبها إسب دم بمكوكين وجمالها إسب غير مكوكين ولدينها إسب دين مكوكين فاصفر بذات الدين سوب جون دينا تربت يداك أمالتي أدنى إلى هرم متفق عليه حديث كفتا بهم. أنا فاطمة لأن يكون نجيا يكون كم تتبكى تجيا لهم. نجيا يكون تتبكى تجيا لهم حديث الرجل. أو لما دليل سالك الرجل كقرآن ما كسنة. نجيب دليل كسنة. أو الدليل أمي. أن زهيرة إتما بهريرة رضي الله عنه من دلوني ما كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجب على الله بجنة السماء أرأيتم يتل لو أن النهر تبي شاب بباب أهلكم بفئر غير ذنب المرة يختلف منه وريبلوت ريبلشاب مثل يوم ينتبه 5 مرات لا يجلس هل يبقى من ذلك شيئا أن يتودي جدك ورماك قالوا سهزوا برماك لا يبقى من ذلك شيئا تودي فست تدك ورماك قالوا جلس الله صلى الله عليه وسلم ماك وذلك كوانا مثل صلوات 5 كلمات دون وقت الجوي ينبغي له بين الخطا أدى وقتنا وبكت جنة متفق عليه حديث كفرت البخاري ومسلم ما شاء الله ما شاء الله yalla o koron modiɓe ɗen inchallah wara ɓe yettiken ɗo sonnaji ko jombirte ko saabu piiji woko saabu honno jawdi makko ndin e saabu honno diina makko kan e saabu
ngari makko king e sabu dambe makko den ko non subete ako fiyo ngadi so bonon jawnin ton jawndi landay ko fiyo non so bonon ngari king o nawye ka o yimene beeda be naw yino jo wala Adama Diallo aray si oɗo gayni ko woni arande ɗo kadi ko hadis on kadi Mohamed Alpha kanko e Abdourahmane ɓiɗɗo garki o Ist Abdourahmane suuɗaki Abdourahmane suuɗiki ɗuma ɗo ka nam Adama e ngal no goɗɗum firɗa kono ko ɗo regguilte ñoɗe bismillah kane wani mana wo auzu billahi micro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون سمر فيه جت مكة مكية كمكة ينكر بسم الله الرحمن الرحيم لأن الرحمن كافر الرحمن يوم يجوب الكافر كافر الرحمن يوم يجوب بنتوك نكر قل ما كان نلعب يا أيها الكافرون كنا ينفر لا أعبد ميراتا ما تعبد إنسان مجبرا ولا أنتم ولا أنا عابد ونكروتا ما أعبد أم ميراتا أنك الله ولا أنا ولا من عابدون ونكروتا ما عبدتم إن وانتم إليه سلام ولا أنتم ولا أنا كد عابدون ونكروتا ما أعبد أم ميراتا لكم نوادني دينكم جددنا ولي نوادني دين جددنا. شكرا ما شاء الله بارك الله فيك قال تابين تندي آمين voilà joni haray aban dernier on haray ko Alpha kanko Ibrahim Bari kambe kay be wanna en do hadi seeda sifa ko Zara e Fatou wadi ko ɓe arde waɗon ni micro ji ɗin bannon ɗi kadi ndi kelje ɗen haray ma o ɓe ala ɓande ɗi Ibrahim non koolu kun ka maadi to jillum kun ako wonno ton kadi voilà Assalamu alaikum. Ina afa ko biiji jelu Nulaɗo sallallahu alaihi wasallam wasiya ko piiji tati hoɗi woni ko ɓe horata ɓalɗe tati e kala ndema e dow julata ɗiɗi walluha e ko julata witron ko aji o ɗana amari dari anabi hurairata e kala micro ni radiyallahu anhu yurmete ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awsani wasekena khalili jatikiyamo sallallahu alaihi wasallam amajalikitolimo bitalatin piitati ينفع ثلاثة أيام من كل شهر كل دكورة بعد كلا لبر وركعتي الضحى الوجولة ترديد والضحى وأن أوتر قبل أن أنام الوجولة الوتر وجه الأنا كم من جاء يكون من تقوم بنا تجين قول لك حرة ولا تكون لك وهو الكمل موفق amari dari أبي هريرة أما أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان كدولاتي يؤمن بالله وكمل الله واليوم الآخر إن ذاك فلا يؤذي جاره يتولون قوته ومن كان كدولاتي يؤمن بالله وكمل الله واليوم الآخر إن ذاك فليكرم ضيفه يؤذي جاره ومن كان كالأولاتي يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر إن يلا بذاك فليقل خيرا أو يصمت موتا. شكرا بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ألفا إبراهيم جزاكم الله كل خير voilà ɓeɗo ko wiyadi ɗo ko hadisiji ɗiɗi wo abi hurayra filliɗi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasike ɓe piiji tati wo wata ɓe accuɗi no fodde hiɓe wuuri wo ara nun ɗum wo ko nde ɓe horata lewru be lewru balɗe tati sa hoori balɗe tati e kala lewru ko ɗe wiyete ñalaɗe daneje ɗen hiɗa mari baraji ba horɗo lewru mum fof ñallal be ko Allah yoɓayma ko sa hoori balɗe sappo ɗe wiyete yamul biid
woɗiɗa ɓun ɗum kadi ko nde o juulata walluha nem yimɓe juula eɓe walluha ɓe ɓe mari dambugal spécial kaɓe naatiroyta e nder aljanna o naatiroytaygal dambugal ɗo sina juulaynoɓe walluha ko ɓuri fanɗude e walluha on haray ko darɗe ɗiɗi tammun ɗum wowata on ti ɗano kadi ha tuma nde o jooli witri o ɗiɗo piiji tati nelaɗo salah sallam jogiti ni jatike maɓɓe aba hurayra ɓeynimi wasike ma ɗiɗo ko kanko woni ko wasiya ha hewti en enen kadi haddis ɗiɗaɓo mo ɓe waɗi on ɓe wo kala e meɗen laatiɗo hino gumɗini allah net ɗa gumɗini ama yahi immitineɗa o wata lorru kawtal ma tentinino ene wuuri ɗuɓe ɗo e porto ɓe wona julɓe wo ɗiɗi kadi so ɗa gumɗini allah gumɗini ñalande sakkitinde ya wowlu ko moƴƴi sa andi a wolta ko moƴƴi haray ko ya fanko wo tammun ɗum kadi siɗa gumɗini allah gumɗini ñalande sakkitinde wo ya teddin koɗo ma teddingol koɗo haray no tawa e jikkuji l'islam avant l'islam on arde hari arabuɓe ko heferɓe koɗo ɓe teddinayno koɗo l'islam on kadi ari kadi semmini ɗum ɗon kadi haray enen kay koyen teddin hoɓɓe ɓen inchallah haray so tawi ɗum ɗo feƴƴi ko wonɗen arde ɗo no mi yiyatorno noon ka fuɗɗode ɗen jogui ka ɓuuri fayɓe temedere e nder ɓen fayɓe temedere ɗon no woodi ga fayɓe jeego fayɓe fof hiɓe ne'i kono ko woni ga ko fof no qirritani ɓen ɗon jeego ko ɓen no ɓuri ne'ade haray ɓen ɗon meɗe waɗani ɓe cadeauji spécial ɓen ɗon kadi wona min toɓɓiɓe si ɓe landike ka classe groupe maɓɓe o landama to komo ɓuri ne'ade fof sappo ina ko kaarijo min ƴetti goto ka jiwɓe ɓen min ƴetti goto ka worɓe ɓen tawi yeddodiraga few ɓe fof ɓe seediti ɗum ɗon haray ɓe arɓe janggi ɗo kadi fof namenen suuɓi komo ɓeynani no faala janngude no faala janngude mo ɓe suba kadi ko janggata ko si min inni fof jangga e joni wata martude men tongay on kono yeru jannguɓe ɗo ɓen fof komo ɓe wonani hoore mum volonté joni noon fay ɓen ɓurɓe ne'ade ɓen e nde hitande ɗo mi noddayɓe ɓe jeegonon ɓe ara yeeso men ɗo jonne ɓe kadoji maɓɓe ɗi inchallah e weltanike fayɓe ɓen e weltanike mawɓe fayɓe ɓen ni mawɓe fayɓe mo ɓe reedu mum no taƴude fewn ɗo andugol ko go'o groupe o ni honno niveau 1 on ko jiwo wiyete ɗon Kajjatu Diallo geɗal nenan ay baylo ar ɗo Kajjatu ar wona ɗo ɗimmo on ka groupe ɗon ko payku meɗe wiyete ko Jibril Diallo voilà haray groupe on ka niveau 1 on haray fayɓe fof ɓayɓe landama hino ɗo wonɗo ɓe jannude on ɓe fof ɓe fotti ko ɓeɗo ɓuuri ne'agol ka nder classe tawata sonkata yennata piyata soñjata kadi jannowo groupe ɗiɗaɓo on numéro 1 e maɓɓe ka worɓe ko Ahmad Diallo si tawi mo ga voilà oɗo simo mari place um spécial so ari o jooɗike ɗo ñande mi yaari ɗo goɗɗo o hara mbiɗa andi o arani mari place spécial o soñjata sa landike mo o jaboto sa landaki mo jokki ciifum makko kadi oɗo tigi tigi on ɓeɗe weltanimo hikkiɗo on e ka groupe ɓeɗo ka jiwɓe ko Mariama Siré Sow machallah hinomo ɗo oɗo hay hettugol haala e juuɗe makko men ko négociation waɗirte wona fere innugol goɗɗum ngo wallahi haray ɓe weltana moƴƴa moƴƴa noon ɓe weltanima maɓɓe e Yousuf a jooɗo haray groupe janɗuɓe ɓen haray ka worɓe ko Mouhamadou Ali Diallo si tawi himo ga voilà hinomo ɗo ɗo kadi ɓe fof haray ɓe seediti haray ko oɗo ɓuri e newagol e deydeji ɗin toon ka jiwɓe ko Fatoumata Zahra Oumar mbeɗe jogui a Fatoumata Diarra ɓe buyi voilà haray ɓeɗo jeego ko ɓeɗo bati record on hikka haray miɗen toraniɓe du'a torani kadi mawɓe maɓɓe ɓen yoɓe ɓeydu wakkilade jiwɓe ɓe yo Allah okkorɓe modiɓe moƴƴuɓe haray ɓeɗo kadi yo Allahu okkorɓe sonnaɓe ɓurɓe kellude joni haray min waɗannoɓe ɗo cadeauji hollugol men weltike inchallah non ɓeɗo no nayi soɓe oɗo ko Kajjatu enen ay baylo si Kajjatu tolima yo joɗɗa golli fo Kajjatu oɗo ko Mariama Siré Sow jongo ñama ko mom oɗo ko Fatoumata Zahra voilà nini ɓe ganduɗa taw so ɓe paasi ma ɓe paasa ɗo ko comportement on ɓe jonnira ɗum ɗo oɗo ko Jibril Diallo machallah Jibril oɗo ko Mouhamadou Ali
oɗo ko Ahmadou Diallo. Bravo wam. Machallah. En torki Allah yalla tabin timɓe. Amin. Voilà, si ɗum ɗo feƴƴi joni hiɗen yahude ka jontugo résultat ji ɗin. Premier groupe on inchallah ko bandirawo meɗen en ɗo Idjatou Diallo kanko woni jontude résultat ji ɗin kanko woni noddude. Haray premier on inchallah haray mo jogui cadeau. Yemdara. Premier on et deuxième on ɓen ɗon ɓe heɓay cadeau. Yon noon haray bulletin ji woni ɗo ɗin haray min tigi mi anda ko ɗum woni toon taw. Haray kanko woni jontande résultat ji ɗin ɗo jontude mo micro on inchallah. O nodda ɗon par l'ordre de mérite inchallah. Da wawi waɗinde ɗo goɗɗum ko joguiɗa ko fiya voilà voilà haray jentoɗe moƴƴa inchallah. Salamu alaikum. Wa aleykum salam wa Élèves ɓe ko ɓe 32 élèves waɗi ɓen examen ko 28 élèves. Haray ɓe fof ko ɓe 32 groupe on joni noon ko naati examen on wo haray ko combien 28. voilà donc e jeetato 3 personnes ɓe fuɗɗino kono ɓe lammitaki examen on. voilà ɓe fuɗɗike kono ɓe gayntaki tawi ala ko note hannde kadi Ko 17 personnes paasi ko 7 personnes redoubli ko 5 personnes woni waɗani examen on. machallah. Voilà joni premier jon e deuxième jom mo mari ɗo cadeau. Woni premier on ko Kajjatu be Diallo Kajjatu mo kantiante. Kajjatu Diallo. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Voilà o jangi Qur'an on o heɓi cadeau ko woni ko woni kadi première kadi. Voilà. Allah woni waɗa barki. Allahumma amin. Ɓe ganduɗa ko henno to nani hiɓe ga ɗaga beelo félicitation Deuxième on ko Mariam Diallo. a jonni mo bulletin o Men jonni bulletin a jonni mo. woodi Eyno ɗo jonno nen goɗɗo jonno bulletin makko woni. kajatu bulletin ma o wo deuxième jon ko Mariam Diallo. Mariam Diallo machallah Maria. Allahu akbar. Masallah. Allahu akbar. Miraw jojuku. Ko gella. Allah wurne barkina nani o cadeau ma woni toutes mes félicitations Allah wurne barkina. Amin ya. Voilà. Troisième on ko Binta Diallo. Binta Diallo. Masallah. Yo jatigi on yo oɗo mi heɓanaymo ɗo cadeau particulier félicitations Allah wurne barkina nani jaw bulletin ma on ɗon kadi Jonnamo. Quatrième on ko Mamadou Koudjoukou Diallo. comment ke miñam ɓuuri koto ɓeɗo ɗiɗo tigui on ko aden e miñammo machallah félicitations joni noon andi ko ha troisiéme min waɗi cadeau l'année prochaine ka wonta première nani sallah jawi nam ɗo ko Djibril Diallo. Masallah. Djibril Diallo. Fay ko gotum kun kadi. Kane diwo kadi mo. Djibril Diallo machallah yallah wonde barkina nam joɗɗo Djibril merci. Marli Bari. Marli Bari Masallah hajja Marli. Allah wonde barkina Allahumma amin. Abdallah Diallo Masallah. machallah barakallahu fik tokora tokora. Rahmatullahi So machallah Jiwon joju ko ngati. machallah yallah wonde barkina nani Merci rahma. Yaqub Diallo machallah Abdallah bianga dia pasi ko hakika lon sarire. Youssouf Diallo machallah c'est bien baba Al Hussein So machallah ñamu ko voilà ɗo ko Kajjatu So kono waɗi RXPR mi yaadi ko 5e Kajjatu So ko 5e o woni ko bulletin ni o koniri ko kanko woni 5e Kajjatu barakallahu fika ñamu ko boba machallah 5e Kajjatu mo nenen So Kajjatu Diallo kadi Kajjatu Diallo garki voilà
ñaama ngon kajjat Cerno Sadou Ba. Cerno Sadou Ba. Masallah, masallah, masallah. Mikael Diallo. Mikael Diallo. Miriam Bari. Miriam Bari. Comment était Miriam? Quand Mariam? Ina mona Miriam. Ok. Masallah Miriam. So woli kadi luttu e to tabile teñide ono kam jabiten. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, mashallah. Ono mo wakili kono ko wari hari lutti fayda lebbi nayi kono malgré ça wakili ke moƴƴa inchallah. No woni ɗo woɓɓe bileteji ɓe hettar ɗo hara ɓe fuɗɗike ɓe lannitaki joni ɓen noon si ɓe gayni ɓe aray ɗo mi explique na maɓɓe ko ɗum feƴƴi inchallah. Barakallahu fi joni nden arde ka deuxiéme groupe onon waɗɗo examen ɓe bulletin ji ɗinno ɗo kono lannitaki o garay ɗo men a lannitino a lannitanoki boba. Deuxiéme groupe o koɓe capantato ko 30 élèves ko naati examen on koɓe 20 oya 10 fof natare few mawɓe si tawi paytum ko garare ɓe noddata so mari sorti ɓe noddata yon noon e nder 30 10 o fof natari e nder natuɓen ko 19 oya kadi o gaynitaki kankadi few yon noon e nder ɓeɗo premier ene woɗɗon premier e premier ex aequo ɓeɗo yimɓe fota ter haray ko suka meɗen Ismail Ba e Salimatu Diallo ara ɓeɗo woni premier kamɓe ɗiɗo ɓe fota ter Masallah. ɗon ɗo ko Ismail Ba ɗum ɗo ko Salimatu Diallo Masallah. aɓe ɗon hen ɗo jonno on no bulletin ji ɗi voilà oɗo gasindemi jonteɗe haray ko ɓen ɗon onno hiɓe fota ter point ji ɗin haray natuɓe examen ɓen hara pasari ko aden goto pet on noon kadi min ettino ha fino pasira kono o jaɓari fi pasugol ngol tigui tigui on min anda ko woni probléme woni ka suudu o jeejeto yo waɗu hay so tawi ko fanɗi yo heɓe ko winde ka bulletin kono tawi ko ɓenda kon il n'a pas voulu voilà joni noon miɗo jontude ɗo bulletin ji ɗin ɓay ko min waɗani cadeau on ko premier et deuxiéme ɗo ɓe jonta tumi waɗali par ordre ko ɗum min halduno inchallah haray Mamadou Wuri Diallo Masallah. o goto pette woni pasari kala hen ndiɗo ɗo haray ko pasuɗo mo pasari on kadi min yeytoy toon ko fiyonno Ceerno Mamoudou Bari. Ceerno Mahmoud. Masallah. Salimatu Diallo. Ceerno Mamoudou Diallo. Ceerno Mahmoud. Lamine Sow. ko sarire ni nder. Ismail Ba. Mamadou Ramadan Ba. Baylo Sow. Mamadou Ramadan Ba on toon. Voilà ɓeɗo ɓe fof maɓɓe heeɓi moyeji maɓɓe ɗin hino windi toon kadi pasuɓe ɓen fof kadi Baylo Sow après Bilal Diallo. Ya Bilal. Bilal arani. Youssouf Diallo naam onno kadi arani. Mariama Siré Sow. Biya Sow. Biya. ɓeɗo fof ɓe feƴƴi mo ɓe moye jiɗinno toon ñama gon. Oumar Ba. Mamadou Kaloko Diallo. Kaloko. ɗo min waɗirani par ordre mo ɓe hino toon ko heeɓi kon Asmaou Diallo. Asma Garki. Après Ahmad Diallo. Asmaou Diallo, Ahmad Diallo. Masallah a feƴƴi boba. Ibrahim Sow. Ibrahima Sow. ɓeɗo fof ko feƴƴuɓe mo ɓe moyeji mum no toon mi ordo yo joɗɗo hadde hami gen ɗit noon kadi Abdourahmane Diallo. Hino waɗa e maɓɓe. Ismail yente Mamadou Bari. Fatoumata Diaray Ba. Masallah. Mamadou Bari mo gami yimoga voilà aray oɗo ko deuxiéme groupe woni
ida ganande troisième groupe o goreɓe am ɓe an kadi a faala hebde bulletin ta ko bombo koywi woto ɓeɗo kam no ƴeewa ɗo ɗum sat kamɓe eni ɓeɗo ɓeɗo kam no faala bulletin kono mi anda yante noon momi gaynari on falla deuxième ex aequo voilà troisième groupe on haray ɓeɗo ko ɓe 20 personnes ko 18 naati examen o ko ɓe ɗiɗo woni pasari ko 17 paasi goto oɗo tawi ɓen mais ronko oɗo kadi yo paas joni noon ɓeɗo kadi premier et deuxième ko Ibrahim Bari e Alpha Diallo ara ɓeɗo ɗo haraɓe fota kaɗoji mon ɗin noon jonnali Alpha jonnimo joni mi arde kam bineteji ji ɗo kadi mi jooɗo tum mi waɗira ɗo kadi par ordre voilà Ibrahim Bari jonnumo ɗo Alpha Diallo Ahmad Diallo Kadiatou Sow ɓeɗo moyen jiɗi gatta e goɗɗum ko 1 point ma 2 point woni ko ɓe ɓurdi ɓeɗo mini ko gore ɗam men Fatoumata Diaray Mariam Fatoumata Diaray Mariam ko inde biro makko nden min watti ɓayi ɓe ɗuuɗi ga o weltanto ɓe moƴƴano ɓe wakkilike Mamadou Aliou Diallo Ali Fatoumata Ramadan Ba jangganɗo en ɗo Soatou Bagara ɗo Aissatou Ly Fatoumata Diallo ara yiɗen kam vers la fin inchallah Fatoumata Bari ɗo ko liste maɓɓe o ka classe mi noddiri ɗo Dalanda Diallo Dalanda Diallo Adama Diallo Fatoumata Diallo Fatoumata Zahra Oumar Abdourahmane Diallo jonna kotomo Fatoumata Zahra Oumar Aissatou Sow Alpha Oumar Sow Aïcha Diallo Aïcha Sow voilà e woɗɗinigoy voilà yaafe noon jogoɗon bileteji ɗi gami gayntoɗo s'il vous plaît joɗe noon min mi gaynari yandi laafe ɗon haray o kaɗo ɗo hewtinaymo directeur juulide nden ɓe hewtinanaymo Idjatou Diallo e weltanike mo moƴƴa no inchallah toute félicitations inchallah nenen so aray ko ñoddani ɗo Idjatou golle makko ɗe mbooba a weltanama booba ɗum ɗo min teddiniran ɗo nenen so o hewtin machallah haray yante noon ɓe gaynari miɗo weltanoɗama voilà haray o cadeau ɗo men e wayi ɗo parfait molanani fi directeur juulirde fi yoɓe urno moƴƴa ɓe urnani men nokku on men jangi men janni fayɓe ɓe yo Allah urnanoyɓe kamɓe kadi ko aljanna ara inchallah mi jonnani ɗo koto an ɗo hewtana en ɗo directeur o inchallah
yalla urnoy ka aljanna ya rabbal alamin amin ya rabbi iyakum ya rabbi miskad nawgaɓe he ha ƴettu voilà inshallah inchallah amin joɗe joɗe barka woɗo barka voilà c'est bien oyɓa joni cadeau salla dia haray minen waɗi ɗo cadeau ji ɗiɗi ma cadeau ji tati ñande men gayni janngugol o fayɓe tato hiɓe ɗo ko kamɓe ƴettata aspirateur on daro juulirden ɓe aspira fop ɓe ranza fop ha wawa so tawi payko rewrayi ɗo aray minen weltanike ɓe min waɗani ɓe ɗo kamɓe kadi cadeau ji tati inchallah ɗum ko Alpha Oumar Ibrahim e Ahmad e Alpha c'est clair aray oɗo ko Alpha Oumar min jonni ko voilà oɗo ko Alpha ɗum ɗo ko ɓe laɓɓinda juulirde nden gonni ko particulier oɗo Ibrahim Bari ama no ɗo inomo ɗo ɗum ɗo haray ko Ahmad Diallo amadou mi weltanike mo baba voilà joɗe ɗon en kayre joni voilà joni haray inchallahu ko woni sakkitade ɗo joɗe ɗon en gayni clôture en ko woni sakkitade ɗo inchallahu haray ko du'a woni ko men tori on mawɓe fayɓe min jonita e micro on goto yewta inde moɗon on fof waɗidiran en duwawji ɗi waynodiren information hikkiɗo ɗon on jogandema janggo inchallahu besonniɓe fi cours de vacance on maɗum fi winitagol l'année prochaine on à partir de janggo ara ɓe uddita e kaye o haray noon fiɓe ɗo ɓe jangiɗo hikka na obligatoire ɓeɓe janga ko ara ko adiɓe arde windo o haray ko ɓenɗo men woni ƴettude yaafe mi feƴƴina information ɗo moƴƴa yandi yaafo ɗon ina ɗo cadeau mawɗo joɗo joɗo ɓiya mi fillito min fuɗɗitoto windigol ngol janggo inchallah fi cours de vacance on goo min fuɗɗitoto windigol ngol janggo kadi fi ka ouverture mois de septembre o joni noon haray meɗe limite chaque groupe min ƴetta 25 maximum 25 élèves min ƴetta par groupe adiɓe arde windo o hay so tawi on ɗi hino ga so retardi ha woɓɓe goo windiki haray min mara hande kadi ko adiɓe arde o wona ƴettede haray ko nomin falde feƴƴinde info inchallah yimɓe ɓen hino ɗuuɗi fof wata heƴugol so yi janneɓe ɗo ɓe mbimmi kadi haray ko ni heewiri so yaari noor kadi haray ko ni fof ko heewiri hande kadi yon noon mayna ƴettugol tum ɓiƴƴidira toon ha harata hay hunde famata haray jannore o heɓata ka rewra ko maximum min ƴetta ko 22 kono minen ƴetti ha wona 25 par groupe si ɓen ɗon noon heewi hay si paykon kon hari himo ga num a winditaki haray adiɓe arde ɓen haray ko ɓen ɗon wona ƴettede kono noon min faala feƴƴingol min waɗay cours de vacance on ɓe fowtoto ɗo haale 15 mois de juillet min fuɗɗito wonande kala ɓe fayɓe mum yahaari vacance 20 mois de juillet haale 20 mois d' août ɓe heɓa lewru wotoro ɓe fowto jonte ɗiɗi ka début ɓe fowtoyo kadi une semaine kadi ka felsi l'école on udditoya haray ko ɗum ɗo woni programme o nga inchallah ɓe jonnitay konngol directeur juulirɗen en ɗo si ɓe gayni jonnite mawɓe duwodire waynodiren inchallah meɗen tori o yaafuye kala heɓuɗo ga ko satti telen pay koy ɓe piiray ɓe tappiniray gokkoye piya gokkoye kono nawni fanude amen ni no andi hay ka l'école wonde pay kum ma yahay kum artara hay kum barmi ma hay kum piya ɗo kadi c'est la même chose en wawari kadi heɓugol taw l'école wonɗo confortable waɗowa kadi l'école ji to ɗo ko débrouillage kono haray menen ko men janggi koye ley lemum nehoy kono wonti jooɗoto wara ko luggu no woodi koccu no woodi hara yandi ɗo meɗen tori kala heɓɓe ga sattede telen fayɓen yoɓe yaafo si tawi woodi ko fayɓen faami ga haray fannude nden ko ɗum ɗon haray ko wona yoɓede ɗo ko 20 euro lewru ndun son ari on tawi fayɓen wayi ɗo pause ma hiɓe naati ka toilette ɗo salli gagol ma ɗumanna ko o yi ndiyan ko hibbete kon ɗo on tawa 20 euro on ɗo hay hunde ɗumannaki si hewndi ɗo fewde hiver si tawi o chauffage huɓɓinaka ka classe oyi ɗo ha wudi let fayɓe ɓe wawata janngugol 20 euro ji ko wona jonnede kon ko ɗon ɗi wone yarude tawata ɗo joni consommation ko ɓe watta kon ɗo so yi facture ji ko arata kon ɗo si woni ɗo ha honno chaque 3 mois ari ɗo on taway ko incroyable kono ko fi ɗum ɗo wonde ɗaɓɓande ko goɗɗo ƴettata ɗo 20 euro jonna ɗo lewruno fof fiyo payko ngu heɓu alif goto ma hadis goto hara wawari ɗi yoɓugol woɓɓe iwi leydi e leydi fi janggoygol hadis goto pet ino toro mawɓe fayɓen que ça soit ko ɗo
ma ko nokkugo ko yoɓata kon fi pay kunku yo kun jangu wata retarde ɗum no ɓernde karmokojo o weltori o ko noon pay kunkun kay o wata jannirde pay kunkuji ko foti ko ɗo foti ko nokkugo si yeehi ha on haldi ƴetti yoɓa ɗum ɗon fotora télé noon haray hande kadi hara kadi noon na yoɓugol tumbuɗi ɗin ƴetto pay kunku heɓa suivi on andi no woɗɗo en fof ɗen mari fayɓen si ɓe waɗi addi devoir ji tawi en wataɗi wadde annaɓayɓe ka l'école de devoir fino ɓe waɗira joni noon si tawi a wata waɗande pay kum ma kum kay devoir o ndaar ko honno heɓirta goɗɗo ko watamo jannude wakkilora no wakkilorɗen noon ka ballon no wakkilorɗen noon ka sport ji ɗin fof no wakkilorɗen noon fii ka l'école français ji ɓe toroni on fof neniraɓe wakkile kadi fi fayɓen no ɓe heɓira hay so tawi ko alif goto nde pay kum ma gorum kum jombe kum jomba ma nde jiwoma on no jombe yo fotu hara heɓanimo juusu amma on noon o ɓowri hara o heeɓi ko yaada ka moodi makko ma no ɓeygu makko tawramo hara ko noon min tori on inchallah hara juuɗi seeɗa yaafo ɗon min weltanike yo Allah weltano yoɓan ko ɓuuri moƴƴude joddi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waɗay ko waɗi kon en weltanike Allah subhanahu wa taala on ɗonike konaɗo kage kongo sallllahu alayhi wa sallam haray neniraɓe babiraɓe on déplacéɓe hari wakkili hiver acci hakke fayɓe nanodire mais inni haray neniraɓe on fof on jarnama iwɗo ka woɗɗi e ka baɗi e wakkiliɓe nder hiver e ete fof addugol baygol mo halfina karma ko men ɓen ɗo sage abdallah haray ka Allah yoɓiron ɗum ɗo sinanatugol aljanna ɓay ko ɗum ko heeɓi ɗo ko foti e fanɗude wo ko foti e fanɗude so tawara kon aljanna woni geɓal maɓɓe en toriki Allah jalla wa ala marɗo ko lannata kon yo Allah yoɓu karama ko men ɗo ko ɓuuri moƴƴude joddi yoɓa ka gueɗal ɓe onon adduɓe pay koye muɗum fiyoɓe faamu kaɗo dina makko kanko Allah yo Allah maran on ɗum ka bonata ɗon o waɗa konko finu ɗon daw ɗon fof hara joddi mo wona alsina okkede aljanna bo ɗo towde o ɗo woɓɓe ko quartier quartier ɓe watta no woodi woɓɓe ɗo ko fanɗi wo ko fanɗi ɓe waɗay presque 40 minutes fiyoɓe hewtuga haray yo Allah yoɓon ɗum ka joddi makko kanko Allah ñande yawmal qiyama haray perdi ala kana ɓugol paygol men ko yo koye janggo perdi ala nder to ko yata konko baraji ko artata e mum konko baraji par ce que sa waɗinali mo ɗum ɗon o waɗay goɗɗum ko wona ɗum haray on fof on jarama on weltanama on duwanama haray on yi pay koye goysi koye wallitama koye wawa yarde yeeso haray fayɓe buyno ga ɓe tawata machallahu juuɓe ɓe buyno ga hiɗen weltaniɓe hiɗen duwaniɓe hiɗen duwani neniraɓɓen kadi particulièrement haara hiɗen weltani ɓe wiyeteɓe nena e bayla ɗo wallahi miɗo settanoɓe ko ɓuuri duuɓi sappo sago maɓɓe paygo maɓɓe yaltata ɗo kum famali haara yo Allah wallitoɓe yo Allah assistuɓe kala ka jangguete sago maɓɓe paygo maɓɓe tawete aray yo Allah yoɓɓe ɗum ka moƴƴere makko kanko Allah ɓay kanko mari ko bonata ko inamo be e wawata dogirde no mirata ɓe tambi toon no par ce que sa woɓɓe ɓe wiyay moodi anno ɗo si ɓe daranaki mi ala daranade kamɓe noon laylan wona haran haara ɓe dari fiyo pay koye faamu haray ko particulier ɗum faala ɓeyde aray hiɗen weltani on fof neniraɓe par ce que so nani a hiiro a weeri onon neniraɓe ɓe giɗon wakkili moƴƴam torki Allah yo waɗu ɓiɓɓe mon ɓe barke yo Allah tambi toon yo Allah tambito ɓiɓɓe mon ɓe yo Allah fewnan on fof kal islam sabuna buye men ɗo no wakkili kono sundum si tawi neniraɓe ɓen wakkilaki haray marsata haray yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi mi towni konngole dow ɓe babiraɓe ɗo e neniraɓe haray meɗen yaafini ɗen duwani oustad abdallah yo Allah ɓeydu barke maɓɓe ɓeyda e kala duɗal ka wona janggede dina l' islam woni Liège woni Charleroi woni Namir woni Bruxelles ɗo yo Allah ɓantufi men ɓanta fiiduɗe men ɗen e rof newnana en sifa ɓe karamokoɓe umɓe ka takko an ɗo ɓeydanaɓe hikma e ballal e poolal kala kaɓe rewi yo Allah foolimɓe ya rabbal alamina araɓe dara waɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa barakatuh. Joni haray ɓen jonniti mawɓe fayɓe ɓen haray konngol ka neniraɓe e ka babiraɓe so tawi no woodi landotoɗo goɗɗum hara inchallah waɗen du an waynodire kan neniraɓe babiraɓe on fof marɗo question s'il vous plaît en ɗo micro on feƴƴinam sadi sak ɗum ɗo ndiyam ko landotoɗo goɗɗum ma ko landoto goɗɗum awa en andi ɗo e joni ala joni ɓeɗa waɗa en duwaw neniraɓe toon goto mo mara question nenen ay baylo ay nenen so ay goto on hulu holi lande wino pay ko mon ko jangira Awsat ɓeɗo no mari konngol goto Abdallah
Pourquoi il est 40, il est passé à 50? C'est en tout, c'est 40 trop la awa nam ara ngi bali pay ko ngi bal dey Allah ngondi Allah yodo ni mo Allah tambito amin Allah yeto albarka nan ranti ke mo Allah yodo ko buri mo